yettore wodani Allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴorɗo e meɗen kaɗo diina islam eni taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adama waɗi en julɓe yettore e jarore heranike mo e dow nemaji makko e moƴƴiriji makko tummidiri en kadi e nduɗo suudu e cuuɗi makko fi en ɓeydodir e kaɗo diina ka tagiraɗen fi muɗum sabu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun en tagari jinna yimɓe sina fi tun yoɓe rewan woni yoɓe wotinɗinam ɓe wajjinɗinalan ɓe totta haqqe an tawhid on nin Allah tabaraka wa taala holdiri en annabi sallallahu alaihi wasallama fodde gurnam maɓɓe ndulo e annabaku ɓe cippiri fino ɗum waɗira Allahu tabaraka wa taala arsiki ɓe kawral dina kan sakiti Allah moƴƴori e mawɓe meɗen hawrugol e makka ɓe ƴettika ɓe jaɓika yo Allahu yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi haray deftere meɗen nden ka al arbauna nawawiya hiɗen ka hadis as-sabi'u ashara al hadisu sabi'a ashara hadis sappo e jeeɗiɗaɓon an abi ya'la شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Ndara yoɗo hadis si tawi tan on heddike ɓeyden sappo e jeetata ɓon sabu hadis sappo e jeenaya ɓon ko hadis yaajuɗo juutuɗo kadi mo haala jana kadi woni e muɗum jon noon fi yo soggande nden tiiɗu ndara so tawi waktu no heddi inchallah e ƴetto e hadis e hikkiɗo ɗo on oɗo hadis sappo e jeeɗiɗaɓo ka deftere toujours en andintinayi wonande tokkiɓe ɓe alano ka fuɗɗode walla hawrodirɓe darsu on hande ta ɓe hawrodirari e ɗin ɗon konngudi en andintinayi toujours wonde wi'ede hadis kaarijo numéro kaarijo ɗum wona wi'ugol maako nelaɗo sappo e jeeɗiɗaɓo konngol ngol alhadisu sabi ashara ko bi mana ko hadiseje ɗe ceerno on moɓidiri ɗen e nde ɗo deftere de karamokoɓe ɓen sembiniri ceerno on e dow muɗum dambugol deftere nden e makko kanko imam an-Nawawi alayhi rahmatullah ɓaɓe moɓi hadiseje ɗen fasamma al-jam' al-ulama'u bil arba'ina an-nawawiyya karamokoɓe ɓen inni moɓande nden capanɗe nayi nawawiyankoje ɗen hadiseje ɗen no fawi e capanɗe nayi tigi tigi on o woni ceerno on o faandi hadiseje ɗen capanɗe nayi sippude e maako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kaɓe maaki kala hunjiɗo e an hadiseje capanɗe nayi o maandiɗe o yottiniɗe e goɗɗo goo yo Allahu tabaraka wa taala hentinoymo ñande dargal naddara Allahu imra'an hafiza minni 40 hadisan yo Allahu hentinoy yo Allahu ndaygi neɗɗo hunjiɗo e an hadiseji capanɗe nayi o yottinoyɗe ɗum woni ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki on ma ko ɗon duñi ceerno on ha o ɗaɓɓiti hadiseje ɗen capanɗe nayi o ɓeydi fi si tawi goɗɗe majje selloyaari hara ɗe lontodiray jon noon hadis sappo e jeeɗiɗaɓo on ko bi mana ka moɓande ماكي إجامة أبي يعلى عن أبي يعلى أبو يعلى أودو كو ماكي تيكو شداد بيدو كو جيد الأوس رضي الله عنه يعلى ولمو كم بأبو يعلى بن شداد بن الأوس بن أوس رضي الله عنه ألف إلام علاك أوس زلة اللسان عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه إجامة يودو صحابة يالله ولمو وماكي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كو إجا غاين لادو الله صلى الله عليه وسلم قال بماكي إن الله كتب الإحسان الله ويندي مؤينغونغول على كل شيء إدو كلاهون جنون أدو كتب يعني أوجب والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء ومنه هذه المسائل الأربعة منا كتب كواتني فرلي الله o farli e kala hunde o waɗini e dow kala hunde nde neɗɗo waɗata moƴƴingol katabaji ɗin ka alqur'ana en taway ɗi wonde ko ɗi majhula kutiba alaykumus siyam kutiba alaykumul qitalu kutiba alaykumul qisasu Abdullah ibn Abbas maki ɗiɗo kutibaji ɗi fuu e majji ka alqur'ana ma'ana majji on ko aujaba ما فرض وأوجب كتب عليكم الصيام وينداما إدو مودون هورو غونغول بمعنى فرلاما إدو مودون كتب عليكم القصاص وينداما إدو مودون جوتي غونغون بمعنى فرلاما مودون مواري وارتي يونون كتبهم الإحسان بمعنى الله إن الله نعلى كتب الإحسان ووأني moƴƴingol ala kulli shay'in e dow kala hunde jon non kala hunde nde julɗo waɗata moƴƴingol labina totta haqqe hunde nden gerda no sharia on yiɗiri non ɗum no waɗɗi neɗɗon e kala hunde nde o watta kono nelaɗo sappani en ɗo toɓɓe seeɗaje tawde fuu wawata heƴude e yewtere wotere ɓe sappi ɗo mas'alaji لأن هورما كل مسألة من هذه المسائل كلية كلا مسألة أربع دي دو حديثي جدو كلا مسألة دي مسألة جننا دو ماكي دو مؤيني امود انكو دي فاكلتي ايه جوني بماكي فإذا قتلتم ستويه دو ورده فأحسنوا القتلة مؤيني ورغنغل فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة شرنو ميدن وما كانين كالمنهة الربانية دونك شيخ فوزان بماكي والإحسان يكون بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس وبين العبد وبين البهائم مانا كوكويتي إحسان تابيتن فيرو من كابولار تاو إحسان نوي إيه مؤينغول نوي إيه مؤينغول نوي إيه كدي مؤيكي إحسان شرنو من وما كنونجوني ko wiyete ihsanu ko moƴƴingol e moƴƴagol ɗum ko hunde hanude wonde hakkunde jiyaɗo Allah e jomum ko hanu ɗum wonde hakkunde jiyaɗo Allah e yimɓe ɓen kadi moƴƴugol e moƴƴagol e moƴƴingol no hani hakkunde meɗen enen jiyaɓe Allah ɓen no hani kadi hakkunde jiyaɗo Allah e mummunteji ɗin kadi wona ya ne kullum bonoɗa e makko lorrakum siko dagi ko nyamugol si hajuma yani mum warira no faaliraɗa o si tena dagi ko nyamugol si hajuma yani pottingol kun ɗon e jukkinakum ma tilfakum si warakum e jonna e misal yeso ga inchallah en yiyey amma al ihsanu bayna al abdi wa bayna rabbih fa huwa a'la maratibi ddin amma non moƴƴingol ngol hakkunde jiyaɗo e joma mum ɗum ɓuri towde e martabaji dina kan ko on ɗum woni ɗum ka ulama ul aqida ihsanun ko an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak karamo ko be tauhid e aqida ben jannobe finde e manhaj janna tauhidon kambe ko wiyete ihsan ka mabbe ko ari kon ka hadisi jibril al mashhur ko ne rewirta Allah wasida suti Allah yeso manin ɗum noon iɗa andi a sutaki Allah yeeso ma ɗon kono iɗa felliti Allah kan no suti ma ka isan no moƴƴinirta dewal ngal wasi a yi'ino Allah no présente yeeso ma ɗo awa moƴƴinir noon dewal ngal kadi sanga tawi a renamo yeeso ma sabu andugol maɗa fiɓa kanko kan himo renu ma enen si neɗɗo jokki oɗo ihsan ɗo o yanay e yingo o yanta e yingo
sabu no moƴƴiniri non yeeso yimɓe ɓen ko non o moƴƴinita kadi sanga o weddi. ɗum ɗo wiyete ihsan ka aqida. ko wiyete ihsan ka ulama ul lugha wal qur'an firoɓe alqur'ana ɓen tawa ka sengo lugha yaari ka haala arabu ɓe yaari ko wiyete ihsan ko baslul khayri ko accitugol moƴƴere mum nde hewta yimɓe ɓen ka ihsanika ila jiranika wano moƴƴortoɗa nin e kawtal ma si a defi neldaɓe ñamete si a waɗi koloyru neldaɓe ndiyam si a itti sadaka attoraɓe kamɓe si weeti bimbi hiwroɗaɓe si sonki ka maɓɓe faaboɗa non si ɓe bonnima muññanoɗaɓe muññora fi Allah. ɗum ɗo yimɓe haala ɓen ko ɗum ɗo wiyata ihsan. yoga e firoɓe wiya ihsan on ko an taf'ala linnasi ma tuhibbu an yaf'alu laka. ene hombo men yiɗi lorrede, hombo yiɗi bonede e mum, ɓaya yiɗa yo lorra hewte an ka dara jaɓan lorra ma hewta goɗɗo. kala ko a yiɗa goɗɗo waɗe hala waɗari ɗum goɗɗo. eni sen wayini ɓutte ka ɓuttata. goto yiɗa yennede wota yennu goɗɗo, goto yiɗa bonnede haaji wota bonnu haaji goɗɗo, goto yiɗa bonnede inde ta bonni inde goɗɗo, goto yiɗa lorrede ta lorru hay goto sinara ko par accident. ɗum ɗo wiyete ihsan ka bange firoji firoɓe goo. gonɗon firo ko ɓe ƴettingo koye Seydina Ali radiallahu anhu. ñande go goɗɗo landinomo Ali ma huwa al ihsan, o wi al ihsanu fima warada ilayna kama fi hadisi Jibril. o yawina mi faami ɗum ɗon no anda ko nelaɗo Jibrilu wadduno kon ñande Jibrilu nelaɗo Jibrilu landino nelaɗo ka dartingol ɓe ko honɗum woni ihsan. nelaɗo maki ko nde rewirta Allah wasiɗa reeni Allah, a reena Allah kono ɗa felliti Allah kano renuma. landiɗo Seydina Ali o maki Ali ɗum ɗon kam men andi ɗum. joni noon hakkundeji meɗen famal ihsanu baynana ko honɗum woni moƴƴingol hakkundeji meɗen. Seydina Ali maki ko nde waɗanto yimɓe ɓen ko yiɗuɗon koyo ɓe waɗan. en andi ɗo ɓe wi fa iza qataltum fa ahsinul qitlata, so tawi hiɗon warde moƴƴine wargol ngol. enen hiɗen nula wargol, en nulaka wargol sina e nokkeli ndam. ka yimɓe ka ɓiɓɓe adama an e min si tawi goɗɗo wari goɗɗo e hoore teware wona yen yano e makko waren mo ko en nangumo jonne sharia on waramo. si ari woni jihad hakkunde julɗo e kefeero no piirede ɗon on haray ko a libre warugol kala kefeero mo futtuɗa e nder haɗa ɗen. sabu on ɗum ko arɗo ñifingol ma ñifina dina ma. kono hay ɗon siɗa warde oɗo kefeero nelaɗo maki moƴƴin warugol ngol, bi mana wota nangumo joni haɓɓamo ha yoora lettamo ha si waramo ko ya yawnu. en famodiri ɓe addi en ka sharhuga ɓe wi'i amma al ihsanu fima bayna al abdi wa bayna an nasi fa yakunu bi mukafa'atihi bi yani no jeeya e ko neɗɗo moƴƴorta e neɗɗo si tawi waɗanima moƴƴere wattanamo moƴƴere, si tawi a lanniri moƴƴere ma a lelliri moƴƴere ko wattanamo du'anoɗamo, sabu du'anagol goɗɗo no jeeya e moƴƴagol e makko. ɓe wi amma ka wargol ɗo ko fil qisas kaka jottigo. fil qisas hadha amun lil kafiri wa ghayrihi, ɗum ɗo noon no huɓiti julɗo e kefeero. si tawi sharia nangi julɗo tawi ko wareteɗo waroɓe ɓen koyo moƴƴo e makko. siko kefeero kadi nanga arɗo yanugol ñifina islamu ñifina julɓe ɓen, on kadi nde mo ware haray koyo wona yo warire no boniri no kaniri. ɓeɗo andi sharia no newni wano couper de route. couper de route si nangama ka islam ko ɓe ware imma ɓe pete ha ɓe maya, ma juuɗe ɗen taƴe lutidire, ma ɓe yaltine leydi so tawi ko fanɗuɓe bone. kono fo e muɗum na yo warre no kaniri no hulɓinori. ko ɗum ɓe wi ɗo amma ka warugol ɓe wi na yon tigi haɓɓire janɗe ma o tufire doy doy ma o taƴire huyre huyre.
ma o sotti ni